Hallelujah. Hallelujah. Oh my God, I don't know how to. Mans Dievs, es nezinu kā. This is an amazing atmosphere. Šeit ir brīnišķīga atmosfēra. And this is what I call a worship team. Un tas ir, ko es saucu par pielūgsmes komandu. The worship team is the reason how it's exploded today. Un pielūgsmes komanda ir iemesls, kā atmosfēra eksplodēja šajā vakarā. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. So we will quickly, I will take only 30 minutes. Un es paņemšu tikai 20 minūtes, Maybe 40 minutes. bet varbūt 40 minūtes. But I am giving the full control to the Holy Spirit. Bet es atdodu pilnu kontroli Svētajam Garam. I want to appreciate the people who have made so much effort to come here today. Un es gribu pateikties cilvēkiem, kas ir pūlējušies, lai šovakar šeit There are nokļūtu. people who came from far place and taking a room in Riga. Un ir cilvēki, kas nākuši no tālām vietām un pat īrējuši istabiņu Rīgā, lai varētu būt There are šeit. people who traveled from different countries today. Un ir cilvēki, kas ir atbraukuši no citām valstīm šovakar. Trust me, Tici man, God is raising a generation in Latvia. Dievs paceļ jaunu paudzi Latvijā. Hallelujah. What we see is a 1% of a revival. 1% of a revival, what we witnessed here. Jā, tas, ko mēs redzam, tas nav viena cilvēka atmoda. But the Bible says there is a power of the ages is yet to come. Bet Dieva vārds saka, ka ir tāda lieta kā nākamā laika spēki. I want to thank you for all who take effort. Un es gribu pateikties visiem. Today is the day of your deliverance and your day of restoration. Šodien ir tavas atbrīvošanas un pestīšanas diena. I just don't want to change from my assignment. That's why I'm concentrating on what I am going to say. Un es negribu novērsties no tiešā uzdevuma, tāpēc es atkārtošu. Just touch your person sitting next to you. Tu vari pieskarties cilvēkam, kas sēž tev blakus. Say that we will not be a failure anymore. Un tu viņam vari teikt, mēs nebūsim We are izgāšanās. the carriers of glory. Mēs nebūsim zaudētāji. We are not scared of any demons. Mēs esam Dieva godības nesēji. Mēs nebaidamies no dēmoniem. Demons scares us. Dēmoni baidās Are no afraid of manis. us. Demons are afraid of us. Dēmoni baidās no tevis. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. We are a generation that is not afraid of any demons. Mēs esam tā paudze, ko Dievs ir aicinājis, kas nebaidās We are a ne no generation viena who are going to ēles take over spēka. Latvia. Un mēs esam tā paudze, kas atnesīs Dievu Thank you, godību un Holy atmodu Thank you, Latvijā. Holy Spirit. Paldies, Svētais. Recently, when I was ministering, one demon manifested and challenged me. Nesen, kad es kalpoju kādā vietā, viens dēmons manifestējās un viņš sāka man izaicināt. I said, I am not afraid of you. Un es tam dēmonam teicu, es no tevis I nebaidos. said to his face that every knee shall bow before Jesus. Un es teicu tam dēmonam tieši sejā, ik viens cēlis locīsies And Jēzus everyone saw a priekšā. violent manifestation. Un šis dēmons sāka vēl trakāk ārdīties. Trust me, God is raising a generation that will not get God defeated. Un tici man, Dievs paceļ Will not be paudzi, defeated. kas netiks sakauta, kas netiks uzvarēta. Let's read 1 Corinthians chapter 6. Izlasīsim no 1. Please open the korintiešiem. Bible with me. 1. korintiešiem 6. Lūdzu 1 atveriet Corinthians bībeles ar mani. Chapter 6, 1. korintiešiem verses 6. nodaļa. 19 to 20. 19. līdz 20. pants. Hallelujah. 1 Corinthians 6, 19 and 20. 1. korintiešiem 6, 19, 20. What? Know you know that our body is the temple of Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, un ka jūs nepiedarat sev pašiem, bet jūs esat dārgi atpirkti, tādēļ pagodiniet Dievu ar savu miesu, ar savu ķermeni. Hallelujah. The Bible says your body is the temple of the Holy Spirit. Tad Bībele saka, tavs
ķermenis ir svētā gara templis. Therefore, you need to glorify your God with your body. Tad un tur teikts, pagodini Dievu ar savu ķermeni. Now I am going to, because this is a deliverance type of meeting, Tāpēc, ka šī ir kā atbrīvošanas sapulce. I want to emphasize on something that stop you to go closer to God. Es gribu likt uzsvaru uz kādām lietām, kas traucē tev nākt tuvāk Dievam. You know how we are selecting topics for when we need to preach. Un ziniet, kā mēs izvēlamies tematu, par ko sludināt. Sometimes God directly give a revelation that you need to preach about this thing. Dažreiz Dievs dod tiešu atklāsmi un saka, sludini par šo tēmu. But from the 1st of January, Bet sākot ar 1. janvāri, God is not speaking to me what to preach on this night. Dievs man neteica, ko sludināt tieši šajā vakarā. But I was carefully analyzing that God is sending particular peoples to me to pray. Bet es pievērsu uzmanību tam, ka Dievs sūta specifiskus cilvēkus pie manis, lai es par viņiem lūgtu. I see I'm praying for the first week, second week, third week. Un es lūdzu Similar type of problems. Un es lūdzu 1., 2., 3. nedēļu, un vienas un tās pašas problēmas atkārtojās dažādiem cilvēkiem. When I see that God is delivering them, God is sending more complex people. Un kad es redzu, ka Dievs atbrīvo šos cilvēkus, Dievs sūta sarežģītākus gadījumus. This is how we come to this point of preaching this topic today. Un tas ir, kā mēs nonācām līdz šai tēmai, ko mēs sludināsim šovakar. God is going to deliver some of you. Dievs atbrīvos kādus no jums. God is going to restore you. Dievs kādus no jums atjaunos. I want to share 3 warnings that Holy Spirit said to me recently. Un es gribu dalīties ar 3 brīdinājumiem, ko Svētais Gars man nesen skaidri pateica. On January 20, 20. janvārī, early morning 2:30, tas bija 2:30 agri no rīta. God said me, pray for all the peoples who are coming to this night who are using some drugs. Un viņš teica, lūdzu par visiem cilvēkiem, kas atnāk šai vakarā, kas lieto kādu veidu zāles vai narkotikas. Why I said the time 2:30 a.m. Un kāpēc es uzsveru, ka tas notika This 2:30 time no rīta? have connection with the person which I am talking right now. Un šis laiks ir būtisks tā cilvēka dzīvē, ko Dievs man If you norādīja. are addicted to some kind of drugs, alcohols or smoking, any type of things, Ka kāds ir atkarīgs no alkohola, smēķēšanas vai jebkādas citas lietas. listen, God want to set you free. Dzird, Dievs tev vēlās This is šodien the day atbrīvot. God have assigned you to set you free. Dievs ir nozīmējis šo vakaru, lai tevi atbrīvotu. The people you are doing this secretly, Un ir cilvēki, kas to dara slepeni. the Spirit of God said me, Un Svētais Gars man from teica, March 22 to June 22, no 22. marta līdz 22. jūnijam there are different accidents plans to remove you from the face of the earth. ir izplānoti, Velns ir izplānojis dažādas nelaimes gadījumus, lai šos cilvēkus That's why- noņemtu no zemes. That's why this is the day God want you to get rid of this secret sin that you are doing. Tāpēc ir tik svarīgi, ka Dievs grib, lai tieši šovakar tu tiec vaļā un brīvs no šīs slepenā grēka. This is the day that God want to restore you back to your destiny. Dievs vēlās tevi atjaunot atpakaļ tavā liktenī. The second thing the Spirit of God said to me, Otra lieta, ko Svētais Gars man teica, there will come some peoples today viņš teica, atnāk šovakar kādi cilvēki, who have sexual toys in your house. kuriem mājās ir seksa rotaļlietas. You need to throw this kind of things out of your house. Šāda veida lietas tev ir jāizmet no sava nama, no savas mājas. When I received this from the Spirit of God, I was like, oh, I don't want to. God, why you are putting me in such kind of situations? Un kad es saņēmu to no Svētā gara, es domāju, kungs, es negribu par šīm lietām But runāt. there is Kāpēc tu man nostādi tādā situācijā? compelling force upon me to share these warnings. Bet es jūtu Svētā gara pārliecības spēku, ka man jūs ir If you jābrīdina par have šīm this lietām. kind of things in your house,
Ja tavā namā ir šāda veida you lietas, are playing with your destiny. tu spēlējies ar savu You are likteni, playing with demons. tu spēlējies, rotaļājies ar dēmoniem. On the night of January 31. Un 31. janvāra Now naktī, this is very serious and very important. šis ir ārkārtīgi nopietni un ļoti svarīgi. God give me the understanding. Dievs man deva saprašanu, Somebody is there here today ir kāds šovakar šeit, that somebody gave you a liquid to drink that was mixed by, not by grinder but by stone or something. They gave you to drink. un ir kāds dzēriens, samiksēts dzēriens, ko kāds tev ir iedevis, lai tu izdzertu. They said, I heard in my prayer room, they gave this to you and offered you healing. Un ir kāds, kas tev iedeva šo dzērienu un teica, ja tu šo dzersi, tu saņemsi And dziedināšanu. from that day, the problem started in your family. Un tai dienā, kad tu pieņēmi un izdzēri šo dzērienu, tavā ģimenē sākās problēmas. Now, if you are this person, Ja tu esi šis cilvēks, remember somebody gave you something to drink like this. kāds tev iedeva kaut ko iedzert, un tu to izdzēri. It can be something herbal, it can be something else, a liquid that is sprayed over or whatever it is. Tas var būt kaut kāds augu uzlējums, jeb kāda veida šķidrums vai dzēriens, kas tev tika iedots. But I want to be very clear today. Bet es gribu būt ļoti skaidrs par šo. God wants to deliver you tonight. This is the assigned day of your deliverance. Dievs vēlās tev šovakar atbrīvot. Šī ir nozīmēta diena, lai tu saņemtu savu atbrīvošanu no šī dzēriena, kas uzliek tev lāstu. If you are going through these three kind of problems, when we are going to pray, I want you to come and stay on this right side, especially the person who drink that liquid. Un tad, kad mēs pāriesim pie lūkšana laika, es gribu, lai jūs nākat nostāties labajā pusē, sevišķi tie cilvēki, kas izdzēra šo dzērienu. Hallelujah. Hallelujah. Aleluja! Hallelujah. Some more power. Hallelujah. Vairāk Dieva spēka. You see how God is ministering to people. Vai jūs redzat, kā Dievs kalpo cilvēkiem? How God want to help you. Kā Dievs vēlās tev palīdzēt? How God want to come to your life and take you out of your problems. Kā Dievs vēlās atnākt tavā dzīvē un izvilkt tevi ārā no problēmām. His name is Jesus. Un viņa vārds ir Jēzus. Hallelujah. Aleluja! His name is Jesus. Viņa vārds ir Jēzus. Spiritually we need men of power. Garīgi runājot, mums ir vajadzīgi vīri, kas ir pilni ar svētā gara spēku. Repeat with me. I am a man of power. Atbildē aiz manis, saka aiz manis, es esmu I am a man of power who proclaim the deep things of God. Es esmu spēka vīrs un spēka sieva, kas pasludina Dieva noslēpumus. Because in Latvia, Tāpēc, ka Latvijā God need men of power Dievam ir vajadzīgi spēka vīri un spēka sievas, to bring down the kingdom of God, lai varētu nonest Dieva valstību to šeit take away the kingdom of darkness. un lai aizvāktu For tumsas that, valstību. God need men of power. Un Dievam ir vajadzīgs spēka Hallelujah. vīri. Hallelujah. Halleluja! We are men of power. Mēs esam spēka vīri, But there is always a portion called but. bet ir vienmēr tā daļa, kas sākās ar What bet. is stopping you? Bet kas tevi attur no tā? I am preaching from my experience that I had. God gave me very recently. Un es sludinu no pieredzes, kur Dievs man deva pavisam nesen. You need to. There are many realms for prayer. Ir daudzas lūkšanu dimensijas. You want to go higher. Ja tu vēlies doties Do you want to augstāk, go higher? vai tu vēlies doties Do you want to augstāk, yield fruits? vai tu vēlies nest augļus Dieva Do you godam, want results? vai mēs vēlamies. The first realm Pirmā dimensija, is the realm of flesh. tā ir miesas dimensija. Repeat with me, the realm of flesh. Saki pēc manis, tātad miesas dimensija. You need to, you know what happens.
Jūs zināt, kas notiek? We need to overcome the realm of flesh Kad mēs ejam lūkšanā, mums jāpārvar šī miesas and dimensija. ascend in our prayer to the next realm. Un mums jāiet nākamajā dimensijā. Otherwise, what will happen? Citādi, kas What notiks? I am going to show you 3 points. If you still remain and as a believer in the realm of flesh. Un es parādīšu 3 punktus, un tas parāda, ka ir problēma, ja ticīgais ilgstoši paliek šajā pirmajā miesas dimensijā. 3 points I will share and then I will advise you what to do. Un es dalīšos ar šiem 3 punktiem, un es došu padomu, ko darīt. Recently one pastor was saying to me, Nesen kāds mācītājs man teica, you know, we are humans, it is okay to do sin. viņš man saka, nu zini, mēs jau esam cilvēki, un viss ir kārtībā, ja It mēs is okay. reizēm It pagrēkojam. is okay, we will recover. Nu, mēs pagrēkojam, un pēc tam jau mēs atjaunosimies un I said tiksim to that pastor, atpakaļ. no, Un es teicu tam it is mācītājam, not okay to do sin. un es teicu mācītājam, nē, You are playing with your destiny. mēs nespēlējamies ar grēku, mēs nespēlējamies ar likteni. Now don't remain in the realm of flesh. Un atceries, necenties dzīvot miesas dimensijā. If you remain in the realm of flesh, Ja tu paliec šai miesas dimensijā, you will say, tu teiksi, we will bring logical explanations to back up our reasons. mēs nesīsim Dievam savus loģiskus argumentus, kāpēc mēs esam vāji un kāpēc mēs vienmēr paliekam mūsu miesām. It's okay, let's relax, it is fine. Viss kārtībā, No relaksēsimies, problem. We will atpūtīsimies. do sin that we will recover next week. It is fine. Bišķiņ pagrēkosim, tad aiziesim uz baznīcu, tad jau Dievs mums piedos. I want to say today, Un es gribu šodien teikt, God wants to set you free. Dievs grib tevi atbrīvot. That my topic is holiness. Un mana tēma šovakar ir svētums. But and I will not preach the full, but I will concentrate on exactly one portion. Un es nesludināšu visu tēmu par Dieva svētumu, bet tikai uz vienu noteiktu daļu. Why repeated sins are happening in your life? Kādēļ atkārtoti grēki notiek tavā dzīvē? From January 1, I see many people, God sent me many people who go through the same problem. Un kopš janvāra Dievs sūtīja daudz cilvēkus, par kuriem es lūdzu, un es redzu, ka viņi visu laiku iet cikliem cauri un problēmas atkārtojās. I want to say there is a way out. Un es gribu šodien There tev is a teikt, way out. ir ceļš ārā no šiem cikliem, kas atkārtojās. Did Jesus really conquer the sin? Vai tiešām Jēzus uzvarēja grēku? Did Jesus really defeated sin? Vai tiešām Jēzus uzvarēja un sakāva grēku? Then why you are trapped in sin? Tad kāpēc tu esi sagūstīts Then grēka what varā? happened to you? Kas notika Why ar you are tevi? trapped in sin? Nevis kas notika ar grēku, bet kas notika ar tevi. When you remain in the realm of flesh, Kad tu paliec šajā miesas dimensijā, the first point, pirmais punkts. it robs from a believer the experience of the victory of God. Tas, ko tas dara, tas nozog ticīgajam šo uzvarošo dzīvi ticībā. If you remain in the realm of flesh, Tātad, ja ticīgs cilvēks paliek tikai miesas realitātē, you cannot experience the victory that Jesus gave to you. tu nevari pieredzēt pilnu Kristus uzvaru, par ko Kristus ir samaksājis par You know, tevi. we can talk about it very loudly. Un mēs varam par to runāt skaļi, Hallelujah. But we cannot enter into that reality. bet mēs nespējam ieiet šajā realitātē, kas ir uzvaroša realitāte. There are many people who say, Jesus gave me the victory. Daudz saka, Jēzus man deva uzvaru. Jesus finished that work. Jēzus visu Jesus piepildīja. defeated the Satan. Jēzus uzvarēja Jesus Sātanu. defeated the grave. Viņš uzvarēja nāvi. We have so much voice to say it again and again. Un mums ir spēks, lai mēs to teiktu vēl un vēl un vēl. But deep inside, Bet dziļi iekšā, dziļi mūsos check iekšā, yourself, deep inside. pārbaudi pats sevi. Are you really free? Vai tu patiesi This is my question. esi
brīvs. You can say that Jesus did the work for me. Jesus saved me. Jesus finished the work. But are you really free? Mēs varam sludināt un apliecināt, es esmu brīvs, Jēzus samaksājis, bet vai tu patiesi esi brīvs? You are free in the name of Jesus. Un es saku tev šodien, tu esi brīvs Jēzus vārdā. When you are able to manifest the victory that Jesus gave to you in your life. Ka tu spēj manifestēt un redzamā veidā caur tavu dzīvi. We make very bold claims. Dažreiz mēs sakam ļoti drosmīgus pasludinājumus. I believe in the finished work of Jesus. Es ticu Kristus pabeigtajam darbam pie krusta. We have so much talent to show that Jesus finished the work for me. Un mums ir talants, lai visādā veidā pasludinātu un teikt, deep Jēzus ir inside. izdarījis. Deep inside, Bet dziļi iekšienē, are you a slave of the sin? vai tu joprojām vēl esi This is my question. grēka, This is my question. vai tu vēl joprojām esi grēka vergs? If you are a slave, God wants to set you free today. Ja tu vēl joprojām esi grēka vergs, Dievs tev grib šovakar Thank you, atbrīvot. Lord Jesus. Paldies, Jēzu. The Spirit of God moving in this place, Dieva gars kustās šajā giving vietā. people's convictions. Un daudz cilvēku saņem svētā gara pārliecību. Let us be sincere this night. Un būsim jūtīgi uz svēto I garu. want to declare that this is the atmosphere that no demons will escape. Un es gribu pasludināt, ka šeit ir atmosfēra, no kuras neizbēgs neviens ēles No demons. demons will escape from this atmosphere. Neviens demons nespēs izbēgt šovakar Deep no šīs inside, I want atmosfēras. you to check yourself. Un es gribu, ka tu dziļi sirds iekšienē Whenever- pārbaudi sevi. Whenever you make bold proclamations Katru reizi, kad tu pasludini drosmi, of sin in you, vai joprojām tavā sirdī ir grēka tvēriens it vai doesn't, grēka cilpa. it doesn't mean that you don't love God. Tas nenozīmē, ka tu nemīli Dievu. I know you love God. Es zinu, ka tu mīli Dievu. One boy was crying inside my car last day. Bet kāds puika, viņš vakar raudāja manā mašīnā. He said, I love God. Viņš teica, es I mīlu want to Dievu. live a life of fire. Es gribu dzīvot But I'm ugunīgi. trapped in something. Es gribu dzīvot ugunīgi Help me. dzīvi. Bet es esmu Help nokļuvusi me. kaut kādās lamatās. Palīdzi man. You need help. Tev ir vajadzīga We need palīdzība. help. Mums ir vajadzīga palīdzība. Just get rid of your pride. Vienkārši tiec vaļā no savas God is lepnības. ready to help you. Dievs ir gatavs tev palīdzēt. Understanding that you need help is your deliverance. Un pirmais solis, lai tu saņemtu savu atbrīvošanu, ir atzīsti, ka tev ir vajadzīga palīdzība. Some people will make bold proclamations about something. Citi cilvēki izsaka drosmīgus pasludinājumus. If I go and ask them when you read the Bible last time, it will be on last deliverance night. Un, ja pajautās šim cilvēkam, kad bija tev pēdējā reize, kad tu lasīji Bībeli, tas bija pēdējo reizi atbrīvošanas naktī. People want to make the proclamations, Cilvēkiem patīk show tā kā šovu what vai you want to show. efektīvi pasludinājumi, bet kam tu gribi izrādīties? Hallelujah. Halleluja. Deep inside, Jo dziļi iekšienē, are you chained by the devil? vai tev velns ir uzlicis ķēdes Is the organs of your body is chained by the devil? un ir iekšējie orgāni, kas ir saķēdēti no velna? Check yourself. Is your tongues chained by the devil? Pārbaudi, vai tavas mēles, vai tava mēle ir velna saķēdēta. If you remain in the realm of flesh Un ja tu paliec šajā miesas dimensijā, and you pray and nothing will happen, un tu lūdz, un nekas nenotiek, no, nothing will happen. un tu lūgsi, un nekas nenotiks. If you want a breakthrough, you need to break the realm of flesh. Ja tu gribi izlaušanos, tev You ir need to- jāizlaužās. You need to surrender yourself to Jesus. Tev ir jāizlaužās cauri miesas dimensijai un pilnībā jāpadodās Jēzum Kristum. There is a Bible verse that everyone emphasizes. Resist the devil so that it will flee away from you. Daudzi uzsver šo raksturvietu. Padodies Dievam, stājies pretim vēlnam, viņš bēgs no tevis. Anybody know that verse? Cik daudz no jums zina Resist šo the raksturvietu? devil so that the flee. Yeah. There is something before. Bet ir kaut kas Submit iepriekš. to God. Kaut kas, kas jādara ar People want to Dievu. skip that place. Un daudzi grib izlaist Submit to vietu God. attiecībā par Nobody want to Dievu. submit to God.
Neviens negrib pilnībā padoties Dievam. Visi grib stāties pretī velnam. They concentrate on resist the devil. Un visi koncentrējās, stājamies pretim velnam. You cannot resist the devil if you don't submit to God. Bet tu nevar patiesi pretoties velnam, ja tu neesi padevies Dievam. You speak in tongues, Tu vari lūgt you mēlēs, go to church, doties uz you do draudzi, active things darīt aktīvas deep lietas, inside. bet dziļi iekšā. I prayed for someone very recently. Nesen es par kādu cilvēku lūdzu, They asked me, brother, please pray. un viņi teica, brāli, lūdzu par mani. I am a leader of the church for 40 years. Es esmu draudzes vadītājs. 40. Yeah. Un viņš saka, es esmu 40 gadus draudzes vadītājs. Who lead home groups, church groups, many things. Un es vadu daudzas kalpošanas mājas inside. grupas. I am chained. Help me, help me. Bet dziļi iekšienē es jūtos saķēdēts un palīdzi man lūdzu. This is the night we scatter the system of devil. Un šīs ir vakars, kad mēs iznīcinam un izārdam velna sistēmu. Let me give you some examples. Es došu dažus So piemērus. I want to concentrate on these particular things. Es gribu koncentrēties uz šīm noteiktām lietām. No, you will not listen this kind of preachings. Šādu veidu sludināšanu jūs nedzirdēsiet. I am preaching this because this is my assignment from God. Un es sludinu, jo tas ir mans tiešais uzdevums no Dieva. So that I know that there is backup from the heaven when I preach this kind of things. Un es zinu, kad man ir aizmuguri no debesīm, kad es sludinu šīs lietas. People who are addicted to pornography and masturbation. Ir cilvēki, kas ir atkarīgi no pornogrāfijas un masturbēšanas. I was praying for many people from January. Es lūdzu par daudziem cilvēkiem sākot no janvāra. No, I am praying for many people, but from the January the intensity increased. Bet kaut kas no janvāra šī lūkšana intensitāte pieauga. The Bible says, Luke 10:19, I have the authority to trample the snakes and scorpions, right? Lūkas 10:19. Es tev esmu devis varu staigāt pār čūskām, skorpioniem. Am I right? Pareizi tā ir teikts. Say amen if I am right. Saki amen, ja tur tā ir rakstīts. Because now you are looking like I am saying something strange. Jo jūs skatāties tā, it kā es būtu pateicis, kas nav Bībelē. What snake? Kādas Which čūskas? snake? Have you seen a snake? Esat redzējuši čūskas? I have seen. I have fought with them. Es esmu redzējis čūskas, es esmu ar viņām cīnījies. The people who cry near me, I said to them, Un tas cilvēks, kas man blakus raudāja, es viņam teicu, you will not masturbate one more time if you engage, if you see this kind of demon in your eyes. es saku, un tu nekad vairs nenodarbosies ar masturbēšanu, ja tu vaigā redzēsi šo dēmonu, kāds viņš izskatās. You know what kind of demonic things are behind this kind of things? Un jūs ziniet, kādi ir šie dēmoni, kas stāv aiz šīm lietām? Now don't play with your destiny. Nespēlējies, Don't play nerotaļājies with your destiny. ar savu likteni, If demons will make fun of you, jo velni un dēmoni viņi izsmies tevi. if you are an addict of this kind of trap, Ja tu esi iekrīts šāda veida Trust me. atkarībās, trust me, you cannot experience God. tici man, tu nevari You piedzīvot, cannot experience Jesus. tu nevari piedzīvot Dievu You un Jēzu you Kristu. can go and manifest whatever you need, but you cannot experience Jesus. Tu vari sludināt, ko tu gribi, teikt, ko gribi, bet tu nevari patiesi piedzīvot Jēzu You need to Kristu. come out of this kind of traps. Un ir jāiziet ārā no šāda veida lamatām. Jesus wants to set you free. Jēzus vēlās tevi atbrīvot. There are people who are in a marriage Ir cilvēki, kas ir laulībā, and they look for another woman un viņi skatās uz citām or sievietēm. they look for another man. Vai viņi skatās, vai sievietes skatās uz citiem vīriešiem. Do you know what you are doing? Vai tu saproti, ko tu dari? When I say this, there are people who are struggling with this problem, sitting inside. That Spirit of God is giving me signs. Un Dievs man dod norādījums, ka ir cilvēki, kas iekšienē savā sirdī mokās ar šīm lietām. Don't play with your destiny. Nespēlējies ar Don't play savu, with your destiny. nespēlējies ar savu likteni. You are chained by demons. Tevi ir And savažojuši only Jesus dēmoni. can set you free. Un tikai Jēzus Kristus tev var atbrīvot. You are not yet married, Ja tu vēl neesi but you are having precējies, sex with the different people. bet tev ir seks ar dažādiem cilvēkiem, Sorry, you are messing with demons. atvaino, bet tu ļoti You are nopietni iesaisties ar destroying your dēmoniem. callings.
Un tu iznīcini savas dzīves aicinājumu, savu likteni. inside a marriage, Atrodoties laulībā, unbiblical sexual practices between husband and wife. un ir nebibliskas seksuālas prakses starp vīru un sievu. Step away from all these kind of things. No šādām lietām ir jāaiziet prom, jānovēršās You nost. are a married couple, Ja jūs esat laulībā, and the husband masturbate when the wife is away, un kad vīrs masturbē, kamēr and sieva the nav wife klāt, masturbate when husband is away. vai sieva masturbē, kad vīrs nav blakus, Do you know Vai what tu the zini? Bible say about this thing? vai jūs zināt, ko You Bībele are saka? destroying your destiny. Tanī mirklī tu Trust me, iznīcini. I have prayed for peoples recently. I have seen what kind of demons are manifesting from them. Un es nesen lūdzu par cilvēkiem, un es redzēju, kāda veida dēmoni nāca ārā un manifestējās. That's why it pushed me to preach this kind of message here today. Un tas man pamudināja šovakar sludināt šādu veidu vēsti. Have you seen snakes? Vai jūs esat redzējuši čūskas? You are every time praying that you have the authority to trample snakes and scorpions. What snakes? Bībele saka, tev ir vara staigāt pār čūskām, skorpioniem. I Kas saw tās? last week a python spirit was manifesting from a woman. Un pagājušajā nedēļā, kad es lūdzu, es redzēju, kā pitona gars manifestējās caur sievieti. Who manifested and challenged me. Un šis dēmons manifestējās un izaicināja mani. You are thinking you are having fun. Un viņš domāja, ka viņam ir jautri. You are thinking that you are getting rid of your depression or distraction or whatever. Un likās, ka viņš tiek vaļā no Your finding relief of doing this kind of things. Jā, un šim cilvēkam liekas, ka viņš tādā veidā mierina sevi un tiek vaļā no depresijas. Recently I prayed for 3 people. Un nesen es lūdzu par 3 cilvēkiem. In their dream, Un viņiem sapnī, somebody they are seeing dreams viņi redz sapņus, that some strange people are coming and having sex with them. ka pie viņiem nāk kāda veida dīvaini cilvēki un notiek What you will do? seks How we sapnī. are going to help them? Un kā mēs varam palīdzēt šiem cilvēkiem? There are mysteries behind all these things. Un tur ir noslēpumi aiz visām šīm lietām. Now check Un tagad yourself. Pārbaudi pats sevi. Are you trapped somewhere? Vai tu esi kaut kur Are you trapped bažās un somewhere? kaut kādā vēlna God slazdā? want to set you free today. Un Dievs tev grib Are atbrīvot you šovakar. trapped somewhere? Vai tu kaut kur esi iekritis lamatās? Every time, Katru reizi. illegally, Nelegāli. when your body part ejects, Kad, when your private part ejects, katru reizi, kad tad privātās ķermeņa Illegally. daļas nelegālā veidā have access to take control of your life. Trust That- me what I am saying. ir gari, kas darbojās jūras pasaulē, jūras dēmoni un jūras gari, un viņi piekļūst tavām ķermeņa daļām un piekļūst you're- tavam dvēselē un tavam garam. When you are messing with this kind of things, Un ja tu sāc spēlēties ar šādu what is veidu happening to lietām, you? Why you are not experiencing God? un tev ir jautājums, kāpēc es nevaru piedzīvot Dievu? Because the spirits from the sea. Jo gari dēmoni no jūras. Now don't say that the Bible is not saying about spirits from the sea. Un kāds teiks, jā, bet Bībele neko nesaka par dēmoniem no Bible is saying jūras. about spirits from the air, spirits from the land, and spirits from the sea. Bet ir teikts, ka ir gari, kas nāk no zemes, gari, kas nāk no Everything there is debesīm, proof. un gari, kas nāk no jūras. When you illegally do something out of the God's system, Un ja tu dari kaut ko nelegāli ārpus Dieva kārtības un sistēmas, every time you do the kind of things which I explained now, un katru reizi, kad tu dari šādas lietas, kuras es nu pat izskaidroju, the spirits from the sea have hold on to your life to do things, to manipulate your life. tad dēmoniem no jūras viņi satver tavu dvēseli un sāk manipulēt un kontrolēt tavu dzīvi. That's why it is hard for you to come back to God again. Un tas ir tāpēc, kāpēc ir ļoti grūti atgriezties pie Dieva. Why you think you have financial problems? Un kāpēc tu domā, kāpēc tev ir finansiāls Why you problēmas? think that your husband and your wife, the love is decreasing? Why? Kāpēc tev liekas, ka starp tavu sievu vai vīru jūsu mīlestība mazinās Check laulībām? yourself. Deep Pārbaudi inside. sevi. You are chained. Are you chained? Kaut kur dziļumos, vai tu neesi vēlna sagūstīts? And if you are here today,
Un ja tu šovakar esi I šeit, know, I explained many things. I know there are people who are struggling Es with this zinu. kind of things. es izskaidroju daudz lietas. Es zinu, ka šeit ir cilvēki, God wants to set you free. kas cīnās ar šādu veidu lietām. Dievs tev grib atbrīvot. Now don't come to a deliverance ministry expecting the message of fire. Nenāc uz atbrīvošanas kalpošanu, gaidot, ka sludinās tikai par uguni. We deal here with the deep subjects that play with your destiny. Mēs šeit gribam nodarboties ar dziļām tēmām, kas traucē tev ieiet pilnā Dieva liktenī. You are saying that I am free, I am free, I am free. Are you free? Un cilvēks saka, vai tu saki, es esmu brīvs, bet vai patiesi tu esi brīvs? Is there a genuine escape? Is there a genuine escape? Vai ir patiesa I am izbēgšana? telling you now, are you free? Tad es jautāju, vai tu patiesi esi brīvs? Why you are trapped in the same sin in repeated intervals? Are you free? Ja tu joprojām iekrīt vienā un tai pašā grēkā, vai tu joprojām esi brīvs? You are messing up with your destiny. Un tu sabojā pats savu likteni. Nobody will preach this kind of things Neviens negrib sludināt par šādu veidu lietām, because many of them are struggling with the same problems. tāpēc, ka daudzi cīnās paši ar šādu veidu lietām. But in Latvia, God is changing things. Bet Dievs Latvijā maina lietas. God is raising peoples Dievs paceļ who cilvēkus, not afraid of anything, kuri nebaidās ne no kā, who are not afraid of anything, no Kuri- devil, nothing. nebaidās ne no velna un ne no The kā. Bible said in Acts Apustuļu darbos Bībelē teikts, to Paul, Apostle Paul, apustulis Pāvils saka, the Holy Spirit said to Apostle Paul that preach boldly and courageously. Svētais gars teica apustulim Pāvilam, sludini par mani drosmīgi. I have prayed and I see God delivered more than many peoples. Un es in esmu this- lūdzis par cilvēkiem, un es esmu redzējis daudz cilvēku saņemam For the same atbrīvošanu. things I mentioned here. Un par šīm lietām, kuras es pieminēju, kad cilvēks saņem reālu atbrīvošanu. If you think it is fun, it is okay. Ja tev liekas, ka tas ir smieklīgi, viss kārtībā, var pasmieties. If you want help, ask God. God, help me. Bet ja tu patiesi vēlies Ask God palīdzību, today. God, help me. saki Dievam, Dievs lūdzu palīdzi. Listen, no man can help you, Neviens cilvēks tev nevar but God can palīdzēt. help you. Tikai Dievs tev God var can help palīdzēt. you. Tikai Ask Dievs help from God. prasa God is palīdzību the no one who Dieva. deliver you. Viņš ir tas, kas tev Jesus is atbrīvo. the one who set you free. Jēzus ir tas, kas tev And dara if the brīvu. Son set you free, Un ja Dieva dēls you tev are dara free brīvu, indeed. tu patiesi esi brīvs. Hallelujah. Halleluja. Now you need to manifest. Un tagad tev ir, Now you need to un manifest. tev ir jāparāda šī brīvība, jāmanifestē šī brīvība. The second point, Otrs punkts. if you remain in the realm of flesh, Tad, ja tu paliec tikai šajā miesas dimensijā, you cannot grow higher in your spiritual life. You cannot move one more step in your spiritual life. tu nevari kustēties tālāk savā garīgajā dzīvē. Why? Because you are chained here. Kādēļ? Tādēļ, ka tu esi savažots Now miesas dimensijā. you really need the help of Jesus. Un tev patiešām ir vajadzīga palīdzība no Because by the Jēzus. blood of Jesus, Tāpēc, ka caur Jēzus asinīm, by the death in the cross, caur Jēzus we nāvi, have freedom. mums ir Say, dāvāta "I am free." brīvība. Saki, es esmu brīvs. The third point, Nākamais punkts. if you stay in the realm of flesh, Tad, ja tu paliec šajā miesas dimensijā, demons have access in your life. dēmoniem ir pieeja tavā dzīvē. Remember these 3 points. Atcerieties 3 punktus. At this, when the service is going on forward, Un kad sapulcs turpināsies, you know what you are going through. tu skaidri sapratīsi, kam tu ej cauri, You kur tu know what you are atrodies. facing. Un tu sapratīsi, ar ko tu šobrīd sastopies. Ask help. Un prasi Dievam Ask palīdzību. help. Because the help is coming today. Tāpēc, ka Help palīdzība is no coming debesīm nāk šovakar šeit. Now Jesus gave a key. Jēzus deva atslēgu. John, everybody quickly open the Bible. John chapter 14:30, and I am finishing now. Un es tagad beidzu, bet šī atslēga ir Jāņa evaņģēlijas 14:13. Atveram Bībeles. John chapter 14 verses 30. 30. Jāņa 14. Tātad 14. nodaļa 30. pants.
Everybody took. This is the key. Un This is tad a key. šī ir viena no atslēgām. Hereafter, I will not talk much with you. No šī brīža es vairs daudz nerunāšu uz jums. For the prince of the world will cometh and hath nothing in me. Jo nāk šīs pasaules valdnieks, bet viņam nav pie manis daļas. See, Jesus said, Redzi, Jēzus teica, when the prince of the world, that is Satan, he came kad nāk šīs pasaules and valdnieks, found nothing in me. kurš ir Sātans, un viņš nāca, un Jēzus saka, Satan will look into your life. Sātans, viņš skatīsies tavā dzīvē. No matter how you spiritual, no matter you are a leader, no matter nothing, Satan will look into your life. Nav svarīgi, cik tu jūties garīgs, vai tu esi līderis vai And vadītājs. if he finds something that belongs to him, Bet ja viņš atrod tevī kaut ko, kas pieder that is viņam, the entry point for him to your life. tad tas ir kā ieejas punkts, caur ko viņš var This is the iekļūt key. tavā dzīvē. He have found nothing in me. Un Jēzus saka, viņš neko neatrada manī. Check yourself. Viņam nav daļas Does pie manis. Satan have something in me? That means that is the entry point. Ja Sātanam ir kaut kas manī ir no Sātana, tad tā ir pieeja Sātanam, kur viņš var ienākt manā dzīvē. You can overcome. How you can overcome? Un kā tu vari to uzvarēt? You can overcome by studying the whole book of Romans. Pirmais, kā tu vari uzvarēt, studējot un ejot cauri romiešu Because it vēstulē. is very difficult for me to explain everything in 40 minutes. Ir grūti visu izskaidrot 40 minūtēs, This is going on. bet tu saņemsi dziļāku saprašanu, kad dievkalpojums The Bible says turpināsies. Romans 12, 1 and 2. Romiešiem 12, 1, 2 Submit pants. every organ of your body as a living sacrifice to God. Nodod katru savu ķermeņa daļu kā dzīvu upuri And Dievam renew yourself, un your mind. atjauno sevi, atjauno savu prātu Ask Holy Spirit to help you. un prasa svētajam garam, lai viņš tev palīdz. Take your pride away. Noliec savu You need lepnumu. help. You need help. Tev ir vajadzīga palīdzība. Ask Jesus to help you. Lūdzu, lai Jēzus Let's tev close our palīdz. eyes. Aizvērsim acis. Studying the scriptures, Studējot rakstus, renouncing and announcing every time in your life atsakoties no visām vēlna važām is savā the dzīvē. only way to break this kind of chains from your life. Ir vienīgais veids, kā salauzt šādu veidu ķēdes tavā dzīvē. In the name of Jesus, Jēzus vārdā. ask Jesus to help you. Lūdzu, lai Jēzus Every tev chain, every palīdz. grip of the chains in your life, Katra veida let it be ķēdes, broken today. lai tiek salauzts Every šovakar. activities of the flesh Kā visas miesas that aktivitātes, play with my destiny, kas rotaļājās ar manu that mess likteni, with my calling, kas nozog man that give an aicinājumu, access to the devil, kas dod pieeja vēlnam. I break your power right now. Es salaužu tavu I varu break šajā your chains brīdī. from my life. Es salaužu tavas In the važas name of manā Jesus we dzīvē. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Go and find scriptures how you can go upper, how you can go forward, how you can get rid of this kind of things. Go and find scriptures, meditate yourself, attend this kind of service. God bless you. God bless you. Dievs, lai tev svētī, ej un atrod rakstu vietas un meklē lielāku brīvību Dievām.